Kiong i chạy bên riu Kiong i chạy bên riu Masnyo hakabor Kanumot kumtu kisabe kam kisamla jungi ni se konsil Kanumot kisabe kam ati se konsil Kisamla jungi ati se konsil Masnyo hakabor Kanumot kisabe kam Lamnadan kain Bat kahai kot katai ki papri layap tekan ki khun ki kiti ki jongki Na ta katau kita kini ke parti cai penriu Arajar Kansau menutu belong CM Uba penmi kodarot kiloi kenong rep Kodarot kiloi kenong rep Arajar Kansau Pai bahasawan mapiwe tau CM Uba long agatu kapor Masenyo yang kapor La safe notice Wati kitong di wainong baghaban siu khajna Dangshen Habau lenong Dangshen habau lenong Kila kerong khajna ki homestay Dangshen habau lenong kila kerong khajna ki homestay Aduh bagi pai bagaban mi sabat Ayu kanja hangni ay masora jongi Ya kaban rupong pesan kita di homestay kini kita ni jongi Hatu bi kinong sora pinailat ya ka district council bahkan krong kacana na ki homestay ki jongbi Na tak kadau ban syukrani chat penriu kalong kabasok ban syupen het tengam kalong kabasok Henry mapinyakun nakakam Ngampat ya iwat tang sikam Ila desa konsil Nganaman berbadan ulinya selok Bat kiyam mat kisiyam Jaga desa konsil Nama banesi Kidang kam temai kam kena Empalaban simrai Ladam rai uba arden Tausi penman Ila jeselai mat Mas hendak biasalah bat kiam kisiam desa konsil janmit laraya ke isu jogi masara pok maulai banong bagi let yaki ngipen kelemar hang tai hapo desa konsil atau ngilaban pediang pai ba ya ke isu ke bamdai banra sepa maulai ibarat lari ras pa maulai Bala syukran yang kita kahima sora Haman lagi kep Kebailet bat kang bas election Ngangasyong ngapai kani ke message sabi Kebaran Lada pikwa yang iru Bangin snap platform Banyak keren hakabalit kani kisu Ngilong kibala kere Bangin keren meeting Pampis rauto Ya kipat jikon kepriun yang trap Lada kadai yang ibat pesonto nak dena pomat pran Lada kadai yang ibat pesonto nak pran Banyang ban keran nak benda kahima kajongi Gilong ke belak loy Lada hakinung jaka ke pilih piang Bat pesonto baklai kibriu Hakaba pisim kabu isu election yang ima suara Ngi kloy banai ban pensai Namar bangi giyeng nakabenta kahok kasot jong kahima suara ay pi ba hadin bangi lawan mi nang te na po district council ilay isang kiwaypat ki party ki kenuhon ki balay kendo yawiyam ilaka aya kabalaylam daw tau bajlan suaton Ubedeu sarda tegong belai Ngan cukelikum ni Don ayu hanandat Pemasian kenduk Bat katakan kinhun Jong bajlan Uyam kailaka uyat remun Padai thusai Bapaw at TV Bapaw at social media Arang ipi don ayu hanandat Papidan remun Panong masakaway kekenhun
kalawan benkirsan ya pi kata se konsen Henry na kabasay hang ni ngan keran ya pi nganong ya pi balay bau bajlan soton upadai usana yang omlai wile percaya kahima sora namar kadon kadawa kebau percaya kahima sora ya kebakila di kawai kecaka dum siklor arpaulak kila di hantai hapo kecaka kabadang ya kapat kanong steng habakiwan sangi kahima sora bakiwan pa ni KLC Gimsim Lion ki kumnong inayam si NOC namar ba kadai ka dispute area dai halor kata kenong rim kacing bamyo anong nila di ki persan ban penjingot ya kahima sora kacangi nganong ya pi ko bajlan dalay lelay pinumyo ya NOC na kahima sora lemda kajing ya pet bat kenong steng bat kalaidu namar ba kini kisnong kila ay ka complain sa di sa po civil subdivision